Вроде мир уходит из-под ног, и даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. И не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе страху вопреки. И не брошу на полпути. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе страху вопреки. Я не брошу на полпути. Каждый из нас просит шанс, закрывая глаза. Так искренне, честно, каждый из нас так хотел бы исправить себя, найти свое место. Так часто мы не замечаем между строк, так часто говорим о том, что мир жесток, но продолжаем строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду. Kas sakai? Ziko, man atrodo, aš jau paaugau 2 centimetrais. Kodėl? Nu, todėl, kad man atrodo, tempėsi man jau nugarą. Nu, jeigu nėra varianto pakabėti ant turnyką, reikia lanksčiam būti. Vat man tik klausimas, tu čia parkritai? Ar tu pati taip atsigulėjai? Nu, aš bandžiau pati, bet ant paskutinio žingsnio biškai paslydau. Что-то пошло не по плану, да? Jo, dabar taip įsipatoginau, kad... Gerai, taip. Tu rankom gali judint? Jos nušalo. Tu padėt? Nu, da, Бабушка, вставайте. O, da, taip. Gerai. Geras naujienas, mes jau išsitęsėm. Dabar beliko ją pačiu nusileisti. Ne, tu jau apačioji, tau reikia atsistoti dabar. Nu, kitą ranką. Nu. Opa. Kaip materialus dalykai žvalina, ne? Gali parodyti, kaip tu čia dabar taip atlikai šitą manevrą. Bet reikės vėl kartuoti viską nuo pradžių. Pabandom. Jau žinom, kaip atsistot. Nu, tu neini, atpalaiduoji kalinkę. Фух. Ir tempiame. Oi. Tu kaip banginis, blemba. Nu kaip undinėlė, nežinau, banginis, undinėlė. Smešные чувства. Atrodo, pačioj prisiuoščiau. Žengiau. Į karinkę. Tai išpūsk. Kaip dulkis ir blys. Surinkau visą. Фу, блин. Малая. Приключения. Tu man priminė vaikus, kurie, nu, bet kaip atsisės, tik tikrai net taip reikia jo. Tik ne taip, kaip saugu jiems buvo. Nu, ta prasme, kaip buvo suplanuota, žinai. Tai čia ir tu kažkaip. Aš tai žinai, kad priminė savo iš multiko Ledynmetis, kur tas tinginys toksai būdavo, kuris galėdavo belenkai pasikult ant nugaros, o taip pat ant akmens, ant šakos, o taip va. Panašiai buvo. Aš ir gyvenime biški tinginės. Bet tai saus.
Mokausi. Ar nori pakartoti pratimą? Ne, Oi, nenoriu. pakartoti, išbandyti. Ne. Jauninantį pratimą tarkim. Įsivaizduok, galva žemyn paguli, kraujas suplūsta į veido odą. Iš karto atjaunėja į 10-15 metų. Gal pasakysi minučių. Dėl? Tačiau kelis kartus padarai ir viskas, keliam metam jau gali senti į priekį.